vlakovima. Spremi se za vožnju ti, moćni je vlak. Spreman, brzi, tako ja. Moćni je vlak. Društvo to baš je bravo. Moćni je vlak. Moćni čas, spremi se i sredi nas. Brzo stižemo uz pas. Dobro stvari riješimo zajedno. Morning Express. Kamp Penny. U kampići stići, sad idemo. Pečemo kolače i popet na bor. Sljedeća stanica, kamp ići stići. Kampisti, spremite se za žičaru. Penny, pozor! O ne! Pruga je oštećena. Ne mogu se odvesti do perona. Znači li to da ne možemo u kamp? Pa, prvo moramo popraviti prugu da bi mogli dalje. Pozvat ću Matka. Dobra je vijest da se mehaničar Matko baca na posao. Ne poznajem prugu koju ja nisam popravio. Da! Loša je vijest da će mi trebati cijeli dan. Nema potrebe za kad je ovako sunčan dan. Znam jedan kamp u kojem možemo ići dok Matko popravlja prugu. Stvarno, Penny? Ko je to kamp? Gdje je? Je li daleko? Samo polako, dječice. Hvala na pomoći, Matko. Pozove me ako budeš nešto trebao. Može! Hajde, djeco. Vrijeme je da krenemo u ta-ta-da-da, Kamp Penny! Nisam znala da postoji kamp koji se zove Penny. Kamp Penny nije samo neko mjesto, Rocky. To je svako mjesto! Da! Dobrodošli kod Penny, gdje zabavno je. Uz igre na plaži i surfanje. Možemo planinarit ili samo šetati ako imate volje. Na stijenu se popeti. Zatim slijedi piknik i odmor za sve. A ja ću vam svirat ustračnice. Pa trka u vreći. Penny, pozor sad! Zabavno jako. Svima je tad. Dobra vijest, Penny. Pruga je popravljena. Možeš odvesti djecu u kamp i će stići. Trudim se da sve bude kako treba. Matko odlazi. Penny, možemo li možda još samo malo vremena provesti u kampu Penny? Prije stanice ići stići? U kampu Penny možete ostati koliko god želite. Sad ruke u zrak, svi! I spremite se! Niz ovaj vlak smrti, zabavno je!